Wanted chismosa. Apply na. 50K ti sahad. Ay, nag-applya man. Okay, next. Good morning, sir. Dito ba ti pag-applyan, sir? Ti chismosa. Good, madam, ditoy. Dati application mo. Sir. Si ni Madam Jonah Bungangera. Sir. Tama, Jonah Bungangera. 34 years old. Sir. Oo. Dati talaga tidad nga sapsapulin mi. Kadagiti agbalin nga chismosa, takapigpig saan na pailangan niya, madam. So, madam, magkulangkin ka, kayam ka de, iti agaramid, iti pinapalsaw nga istorya. Ay, kayang-kaya, sir. Kayang-kaya, sir. Kayang-kayam. Buen, sir. Kayang-kayam ka de, nga ichismis, iti karubam. Ay, kayang-kaya, sir. Okay, may agarod no kasta, madam, nya? So, kayam ka de, iti agaramid, iti 50 nga chismes, iti may sangal daw. 50, sir? 50. Ay na, basic na basic, sir. 50 lang dahil. Kayak do pa iti sangaribungan chismis, di may sangal daw, sir. Kanti sa ngaribaw? Uy, sir. Ay, pasok garod dahi ta, madam. Oh. Sir, 1,000 nga chismes, iti may sangal daw ti kayam. Uy, sir. Ay na, kaya garod no kasta, madam. Pakita man dahi ta, madam. Yan, okay. Mayat tikita na. Ang kape ka din gusto sarte eyeglasses. Antay, sir. Ako pa'y tigrado na dahi tamatam. Antay, sir. Okay, ti kasapulan mi gamin, madam, datay napigsa iti pagkita na, nya. Datay kasla Ultra HD CCTV, iti mata na. Uy na, sir. Hangkay nga madanagan. Talaga nga hangkay nga kamalinusyak. Ti alain nyo. Ay, nagpigsa ti matak, sir. Oray nakasirraday di balay, makitak no niya ti mapaspasamak di balay da. Nakitak to di karuban nasikugan. Ha? Ayan, pasok garod, madam. Pasok dito di standard tayo. Pila payag mo nga eh. Okay, pakita mo di banger. Okay, pasok ti standard tayo, madam. Datala payag mo. Kasapulan gamin, napigsa iti pagdengeg na. Sir, Okay? pasok na talaga. Iso nga siya ti Haryo, sir. Pauray na ka-soundproof. Di may isang balay. Manunod pulatan na ti mapaspasamak enjoy. Yan, sir. So nga siya ti Haryo, sir. Ay, pasok garod dito, madam. Nga ka man, madam. Nga. Ayun. Uy. Oh, pasok ti standard, madam. Data sukat na datang iwa mo. Data gamin iti may sa kadagiti sapsapulin tayo. Datay dakkel iti ngiwat na. Tapno aday iti pagibtor na nga chismis. Tapno quality iti chismis. Okay. So pakirwar man datay dilam, madam. Pakirwar datay dilam. Okay. Oh, mayat iti atindog na. Pakigaraw datay dilam. Uy, flexible. Pasok, madam, ti standard. Datay dilam. Nya, day tagamin iti may nga sapsapulin tayo. Dapat atindog ti dila na. Ken flexible. Day dila na, madam. Nya, no quality. Datay chismis nga maramid. Nga ka man ulit, madam. Titak man ti supply ti katay mo. Oy, adu ti supply iti katay. Mayat day ta, madam, tapnohaan nga lalakang nga overheat day ngiwat mo. Ken tapnohan nga lalakang nga mamagaan. Nga, datay ngiwat mo, no ag chismis ka. Nga, kasapulan gamin, makaaramid tayo ti at least 50 nga chismis iti unag iti may sangal daw. Nga, madam. Base dyan ti assessment ko, madam, fit na fit ka para iti dayto nga trabaho, madam. Okay, amon ka diti sahudan dito, oy. When, sir? Di ba 50,000, sir? Correct data, madam. 50 mil iti may nga bulan ti sahod dito. Nya, base dyan ti assessment ko, fit na fit ka para iti dayto nga trabaho, nga madalang iti may nga saludsod ko, madam. Ikanak iti may nga rason, no apay ta i-hire ka iti dayto nga trabaho. Sa kaming, sir, may saak na certified nga chismosa, sir. Amok amin nga chismis. Kita nga mapaniknikan data, sir. Among ni bakit mo? Kampay? Kino lalaki na di driver yo kasi ko 2 months.